wa tukufu wanzani wa hele daho la Tropique FM la Station du Soleil nto sana salamu do za hanyu zirehma za Mwenyezi Mungu na zimwendeleni leo tarehe 9 ya Juin mwaka 2024 garjunda harumaze siezi za hatu ze studio za hele daho la Tropique FM la Station du Soleil oskole wenu borjundao mani maini borchonda rambe inate de la République ya Singali si umambianuka kozijo ujazio kasirini kozijo tata ya studio kadhahir ze mikro za Tropique FM ngazi pepe ao unu inate de la République borchonda rambe mani maini asihazi hauhusi shiwari hauhadile lazima rimikenize haki za kibinadamu riparisa mwana mkomor madhbut ya puha haruma lejera la hambu na de mwana nyasi ikawa mingoni mwa wastaarabu wa lejera nakib ikawa ngujoji presente wae ismi ya hahe ni mahala ikaudo ya puha amma do hufanya sise wajibu ukaya mingoni mwa wa lejera la hambu ikawa miomba isiwa ya enshibonze mahaminji yalona vizio zinji leo hatamani Tropique FM yaje yatekeleze makalima ya hahe ili wanadamu warambue mahala kaudu ya faliki nizo ambao Mwenyezi Mungu yanzao yaonese haruma ukhayati wa hahe bandi ya takriban maha miongo ya heshimanga ngu yenshi shangwendo na uta preparation yaje ya kensi haruma yensi ya hahe inu minu de sheisiwa shahambu yabo si umabiani kwa wananyasi wa siti ku ya habari za Komoro ngari njia haruma mpango mahsus wa hemtukufuatu mwananyasi na kibu ikanga mmonao le picha linu le vao ya kuliva linu ngasina takriban maha miongo mine jau yo lo de le vao la Mobutu raisi Mobutu amini ukale vao linu c'est pas n'importe vao liko farao ghali ama yo de comportement ya hae haujilekeza wa mzaya ne personnalité ya hae tosa na salamu nimjoko hea na partager émission o mwananyasi na kibura salamu fanye presentation ya Tropique FM ngarishilia. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rijibiwa murahunda bahati lilomingoni mwakomori raparwa ne icon maalumu wa he generation nouvelle ihe yao harumwe Komorino akaiti mnumtiti mdari paraban rimkubalia haki ya utosha haukangari chao ze sifazahe mu barani no wasa warambiao ngeri jiwa bohambu kweli wanundo wahanu na mswamihilwa neletengwe pia shangarambao ngarisha rangwa ba kabandu wano starabu walala harumando fanyo se radio vanu watwaze media shanga mfikiru kawaide mwanadamu usivi wano uleme nguonti pia wonze ngesi rundu bahati halisi na si watu wasaya sirijibiwa haukomwe shiwahe wahe Marseille rikauno mwambia ukaya si habo ntijuu wende wanda haje hasa haja wanda hanyo rikubali ukawanda hanyo bahi si wananyanyi kwezi Rajabanu miuparo nakibu Ali Mwinyi wa mlazini wa Sumbaba yaweka tendorende ya generation ya hoa bayewo wane wao wapo hobo mjijuna kansibanu mjini Singani ya mbu shemba bade bweti mimo hatu mamani hambu alafu tikanzana lizikaya ngaranza urijilase haruma politiki haukangaro na urangwa katiraru hata jiunda basainu politiki ngendao shaisamiziwa irwafundo Komori ketupangayo wandu ngwatabihao tinzia timwenje timisomo nirienditu kabatize ndao marhababe nji mwananyasi na kibo Ali Mwinyi kao rihisa rifanye presentation ngasina mada ndaru ya rihansibanu kao garjoulata dakika 20 wanu watukufu wanzani mlunga wa matangazo mada handani nakib Ali Mwinyi kadr mwana mzima ikao nguo niso ukaya imakatire ndao yanu ngono ya gabili ya njia haruma class politique yabenue izo yafikiriu yabenue izo yasoma hususan da haruma lejera la ihambu ngwendo ya jipange yabo lazima ya jamla heni banu ya mwambieni ukaya mingoni mwa wana ikangwa jipangao haba waje wanjie arme class politique mada handa nizo itekeleza mada yabidi garzo njia haruma lejera la hambu isiwa engono mwana ya pangwa bandia
hunu mahala babira marais wenji shao walio haruma ezi siwa makatiano de mhu wa daula fakhamata rais colonel Azali Athman nana pesi la hambo burani hamidu baadhi ya wanrua ngono wasaya yode made ya vili madai ya raru ye hakika Mwenyezi Mungu nakibu omweshi hao ngono kaya lejera la hambu homyeshi wa ho wandu ikao warumu zezi za virabanu eri merite hambu yeshe namna inu watukufu ngarinjia haruma imade ya handani nakibu mana hindi ni ujipanga unjia haruma class politique makatiano shukra emana njipanga o hunjia haruma madahi politiki ngamono kaya rango wakati wa shek rija rihundu nema shakarja kahujua kwa wakati ula ukaudu nanda vorakara hundra rais aliswalihi rasubilwani shetani ramtoa duniani na ukuwa wakati tena Mwenyezi Mungu hajanu shamfikiru kaya olade mwanadamu ya kanzaru wasulishe obanu e dunia endao shameza ntabisha ndorango wakati la hata jeondele o watsomru harume masiwanu yomane ya paroshinda ya zubutu ya siasa ya hibanaona ya wamfikiru kaya kajawahi ya ihadisi ole mengu shaibibaji hakaniyo haeje hakanza yendesi haukeka haka na wandu wakahujua mfikiru wa jokare ngebibaji hiyo waitanziani mimi nga wanzono niseukaya hosu kwa leo hobo hanurilo banu harume hambu ezi ngiyo haruma ensi ya hambu iyo miji 12 amfikiri takriban hata jehonde leo amfikiru ngasi ntini hana wala watu paro irima hata usikunga mzini amini ngam amini hala hakika ngam amini haukaya leo inu ngamfikiru kwa nanyasi wa he masiwa yo emaili harumwenzu wanine mwali nengazi ja kamili no adori swamihi au kama leo yo ukangari lao wahambu ngwa lao bawalekeza yeziko yo mijashilozi hau walekezao msiru ya udo hano msiru walala rango wakati wa mfaransa ombi wakaungulo harumwe hambu karitina mbandongo kayonzima yengazi jahawi ya dunia ya hekomori wajuhamba ukabanu watu ngaristerehiu kartusterehi ngartongo huona maluja jehele komori pia yono maluja tena na mrensi mtiunde madhambi ya bure nywana mahekomori kamili ne masiwa haukale winu jomba kanga mjuhambu ngamliwarao ikombe sha dhahabu hau nyumba za wahadiama ngasi hamandanyi ngartongo hishia shakartuona ngasi hamandu afema atu hamandanyi wanda ukababu otabu mona ondi ortongo wona wiyo mtuo kartuona rahatu wandu wae hamuwe mji 12 yabo banyono nyanyo hengazi janga mzijwa ukabanyu nikamtsona raha mwana wana kibungono kayo de mingoni mazeno goka mana we uyeshimanga uyeshipari mahaminga pariti fanya 44 la réunion makatiano la réunion abasainu ngamwendo haruma ye 11 ans ngundo hiyo yabo en total et kabla nzarangalie hufanya 50 ans plus à l'extérieur chez makatirzamba obana mingoni mwa ze manufani kahuzitwa abantu tabu ikangono sheswa shaho sha hambu ukanga shishishia nai yo mingoni mazano ngo ikango ngoje ndo ajitiwa haruma politique dizo Chinililo na nzondilie ndudindilie no akomori ewa ndilie no akomori haukamimi ti hanti ukaya kam Mwenyezi Mungu hede hata ni wasulicha haruma hiri shaufaume haruma ti akomori inu bahi mimi kabana uka premier ministre au bake conseiller au bake adjomeri no haini mji wa hekomori wajo ufanya lebunjio la hao wanereye mwanadamu maalumu wa mkubali ukaya kana hulaya warenti wao ndo nrujo kautunga rikaye harumale jumba la rais haini nrujo kaufanya ngarontombola ngaranzu hemiji ya komori pia ritie haruma sio riparem na mwana ajajuse yesi mwiji mjijo ula wa hekomori wondo nrujo hamba egar fanye ndo mjini ewewe ekaho waswili daraja ya udepite waziri mana inu banagaragali wao makatiano usioja maudu hende ubadili umshahara wao ngojo urenga ngojo wanyisa mabakia haunga wana objectif aninga wana principe muhimu pasua mimi ngami na principe haukanga mjo ukaya embabi mimi njo kaunki wa hezi hazina fanya bonze mtujire maifuba nembabi mbaba hangu yani karango sukala wa roho ngio yabo
iyo minga mjo shindani yeshi si hati ukaya wa mshahara wangu ekanga mli warazi hukume ekazi wijana ngamkwane serikali hawa wallahi no wana kansi banu na mekanga mmodo abama nzonde mwamino tinibalona lisoma banganile ntitwapirizo Allah no ntitwapirizo yonga mjo zantisha katiba nsinya ndeme mhori baishe dola justice umshahara wangu ngojwandi sadzadula mbu ulwenda hamji hata wasulo bwana mandagu josi baishenga ni rais embalu njo irenga de retraite yangu ya Faransa oui shamshara hangu ngojo heda mji hamji hau wa henyumba ikago jo shida wa henyumba haruma mji shantutsa hamimi hawa Allah no bwana Mwenyezi Mungu akanti ntutsa yo amini yo tsati hati wala tutani pashe gari la serikali lela hangu mimi ntema furaha hangu. Naam tosa na salamu doza hanyu watukufu ansani mdugawe matangazo ya Daula Tropic FM banunga bwana wa Komoro wazalwa waaminiuka wazalwa ni wando na Kib Alimwinyi ikanga mjwaka mingoni mwa wazee wa NC ya hambuinu wakaya matajiri pole wakanti waenshi walona ze tarehe za hao mzee wa hae Alimwinyi ikao stishada zinji za ubadzima abenge emwanaye na Kib ngoni soka hodiho mbaba hae ligao ya landi hata ya je ya wasudi ya muumba nguombo Mwenyezi Mungu ya renge badala ya hai nanga amini ukaya zinu natija anuma kalma ke mwana nyaswengu ya mboba anu haukahasa hadeside ngwendo ya jiprepare semeni jao hiyo kama gabenze yende la renyo yende ya hosi wana ndogo wa hae ya janji harme politique yabo ino haji ka harenge ngaromba Mwenyezi Mungu haji zinu zike hawema Mwenyezi Mungu abenze rikena mo rasirai hautara jerla wa harmon fawo ukasi mwambia nukaya ko zijo huja zijo kasirini ko zijo tata ya sojo kadhahir ze mikro za Tropic FM ngazi pepe yao asi hazi hauhusi shi wari ya uhadile la dhumuri kendize haki za kibinadamu mwana nyasi na Kib vision ya bili kanga weni yoba ika uparone daula ilio haba ngojo dafanya hazi yengondo wanjarma parti angojo kutuga parti minga mtuwe parti yangu sof ekati undumru wa parti ujo kolabore nizo mimi ranzone lese Komori ile Komori penga shati ujihufia rido tama banki rehansi wa eke daula yupara uje utange fikra za haho ngojo henda kuna henda ngawe na uaminifu wa daula hakutina uaminifu wa daula wongo mziro nabeka uaminifu wa daula ngo mziro hakanga mjo kaya singa simanga shanga dungawe Komorino hakasi wangazija na mamjo subutino hambia ukaya bumana manga bonongo kwa na damu nji kwa na ushinda waelewe ukaya tito iyo tinongora tsitaru memada hatu changa munikoka tiroha banu tiroha Mfaransa onje hawo male bara la uraia wa Kifaransa wa Faransa sho wakati na parwa 18 narengo uraia wa Faransa ti uharaya urenga timanishihana na minamjo bahangu hata ya jala wero kadaka urongozana samba no mimi Komori ngamwanzo ya Komori au kama ula mzuka ureje Komori naam tizilo halu mahamfu kareti ya Faransa wetina papie mtoka uje dahilinu hamasumba hai wetina sejuru wetina riendi tu tiruditire jezi watena mumanama sambano mimi Komori tizana nimzaje Mkomori na baba Mkomori ekae nationalite ni kahuja hasibabu mjomba wangu wakembae hafanye geri 14 mimi ntwita ya Mungu jokayo rungonziro Mfaransa uisha moto mnaijana ya hare nationalite na shole chendu sandumbi hakika sambano bahi tinkwese juru ya diza ya hangu sababu alhamdulillah tifanya ile koliku ya à Paris art c'est l'art déco ani lomswana ishoze nyumba izamba au style Louis XVI Louis XIV naam lomtoze nakshi swana ya mapicha naam msona bahano harumero payo na tuifanya hasi mashallah sabu ngono na mababu dinanje ala ukaya haini Mkomori ulo harumeti angazi jaini ulona nyumba hai wanzo idekorewa ngamje idokora na mimi tina humwambebe ya jonika ishwa jotopo shona nika mibishondo jorenga ekathumuni ekarobo izo saina nya Mwenyezi Mungu
shawallahi kanjo to kalima mbe kazi majana matano au majana marandaro ntutsaha yode hazwa soma yode hazina soma après ukana mahaminga wakati wakauje naturalize urengo uraya wa kifaransa kana mahaminga rangu hata jionde leo tsiharaya ngamtso demande hata tsiharaya to skwa leo ewa kujarenga tsiharaya twamba katsi haraya ambula biyo nawe kuenda ure nouvelle tu mera tuna nove wewe to ze dokimanga minizo yabo za national tsiharaya amula biyo mwanama parce que mimi komori yabunga bwalo nizo iho no kwa tufanye hazi mimi nifanyao kwa tulibo mshahara mimi nilibwao sabu ngono ndoko tsi nationalite ndoko hasi ndoko mhono hasi lakini we representer madanda rubana wewe lakini kansha sigaro ru harme madainu wa komori wasawa huono wajoko huona uka rangu de mezija hiyo kamga vente ema haijao hiyo ngojofanya declaration ya bili ukaja husago wa jarme class politique yabo rangu parti rangu walona ze parti rangu ya rais wa dawla rangu haini mru wa hensi hambu ne komor wa hisa wa jua ka wetimba mrubahi yabongo shiliwa ngojokorudi udukwa lakini bahutahan nilawe wedem rojana BMW banu handani haruma lejera la hambu banu nsujo kalizika komori manationo taki Abdul Karim après afkira madawi haba hinunga wana Jaguar zabari nze visizi nuboko hana nizo visiza Jaguar BMW à l'époque hata wikaza taxi oui ani ambyo jambavya ukaya mzee wangu mkuna mrehemu na anambia ndongo nzima ana babu mwana hangu ekahudungusha simu shali wa munyamunya mlazindu shinu yao mapesa au kwa wakati wa udu rikawararwa rumwe komorini woto heroikoni wo nationali mwenye kaltexini wa udu rakaurafi harumwe komorini nge madi wa hajige aje moroni aje tamu ngona wo biskaya bwe telemanisri mide wabili na jatelemanisri harumwe tia komori mzali wa mwinyi wala wewe bayamba ka zingalashe simu yo bayola kile vanutsindizo vane Jaguarija mwana ma shabanunga mlindo la Rolls Royce ngejonjia yo ndio le ruafadi ya pashiao ila ndio la Reine Elizabeth ya kapashia ya fatahu ya razaku ila de mana yambao la suvu Reine de legari mzaze mfaume sha Jaguar wode mnanya makazobo kapojua la mwanzani wangu unua suya wa mbaba unua suya hemze Oma na Mwenyezi Mungu kanwa lunga nanga mwambini amwamini amwamini leva ulunga mwamini zo wafanya amwambi marhaba menji mwana nyasi nakidi ali mwinyi ikao ngawe harumaze mimbar za hele dawla Tropique FM la station du soleil ikao siwamba ngenyao ye hakika Mwenyezi Mungu amini ukaya ye hambu yinu imerite rien shihena mnaino rangu wakati wa Jawhar tahonda di swali hata ihonde rais azali Athmani al-Aqid Uthman azali ngena mahakume na 6 ngondo ya tahe 20 ya hambungo yono kange pepe yao kali nujera lilona ani linjera yabo zerongo izongizo za teso haukaya hai zerongo izongizo za teso manama haukaya ebati keremiji itoruma anasisi beka mimi helino nao amfikiri keremiji atuparokana raisi hane hamu ya mbaukaya yorangu Mwenyezi Mungu aisisa ngiyo juma utodela na marais nawe emru ya nshangaza hata jeonda lenu aliswali shabandu adunga hapo no wao wandu walona ndungu zao za shinafsia ngwafanyao hatosuku Mwenyezi Mungu au kawadia wanko tukufuyo shawoti na siwa na damu au kama Mwenyezi Mungu amba atu Allah wa atu rasuli wa amri minkum wodo iraisi urirumo nabari shileze amri kutsona ka Imam Azali yani hele habanga la emergency yonge ngejo unjile hambu kutina twama emergency ani ilo jimbo vanhu vahajimbo lo hweziwa lo kalkana mbeshele ilo lo mkirishi harumo le meme lo de la imam evanu siwa sanga duhamba kotsa hutoe mada rango suku yalo vanu dalilu ya hewa ijo kaunya yenu hunu hambu dekema ingu ya zinzi na ukabapo Mwenyezi Mungu namnike sorafa ya mnike na ununu yende hata abo Mwenyezi Mungu yamtakabadisha ya Rabbal Alamina au kwa utukufunu unu Mwenyezi Mungu diamnika naam sabu ngono shetwa makai sisi wahanjume mru hamadami ho wanu ndio bana ndio subuti na bekambo sema hala raha zetina turio rayo de japo nation
sheka ndo bara la Hindi ne Arabini hiyo pia rinjia sabu ngono amono kanga si hule obara tumena na mwengo wa emergency ani yomo kwa mfikiri ukaya wofundi haukamri asoma mri afanye zetuidi holi sasa mwame cheki narangalie moyo ritai harumwe disoneri rijue manayo le mo emergency sharantu on emergency hiyo fatuze ujanga la bavu no bavu gewa na nyasi mwana nyasi na kibu yima kadri wa henti ya hambu yunu yuju warongoze kwa wabiendo kuhindi wao wango hatwari haukade zila zambao wane problemu ya hundai guvernema ya hekumori kamili honde masiwa mararu andi unuza lilifu mafuta maya duwa halisi unaona ntoni wambe tamu ngono unaona ntoni wambe vanelema na washabajama na bakomsharagu ngambyo unkawandu tamu ngono mimi tesha tele radio yinu njab aliwamu ikaja palu ni wambisankabu agomu wala yetayeri wangu ndobi homjoesi wode tayeri handani akasonya kwa timu bana asana aliwamsa rahmatullah tamu ngono wale poku wiwi mitiji kantu wala na mnyazimu yode malambaba wakahopeshia udabo yondo bana kanda ne swaze ngu bahembla account zaze nyile mbaba wa kawo bajana nibala ya kawo bajana nibala kwa kawo shipari 17m tamu ngono yauri balabala no hola kanda reti zaze nyile tamu ngono watu twazajula kalikoni na mimi naosha ngabo hafa nguna rehemu wotase kanga mjuo wobwa hina Mwenyezi Mungu kala modabo yabozera almajana maili zisangizo nkobani zahangu nena hule magatoni partajwa totoliko mibali liko nja kafikira mndu ndo yasome bwana ma tifikiri bala ndo ajipresente eheli na kauva wala wavwana leso wavwana zikoi ni hata isimala badoro mtuje kangu yone misio inu wonde kana mzee wangu kabali wewe kana usoma wewe mtuje jaula kuru nyondi sandu kangala na mwangaleni na vaya bali wewe kana usoma shamba bangu kaja kawishia alafu mwanzo anambia kaya kuna ujoka na umavuta maya ujehu mkwaya ezi waziri na dini na we hueshi kuja kaula la nyumba kurabwe hueshi kuja paro balagari tabu ngono hueshi kuja paro va costume chono kutoka unomewa ukawe ministry yabo bila shaka wedawe roifa ibanu he ujoka mwiti ase normal yo se normal mimi chiwa wahesanga joza bekala mondabo mbabangu de mndu ya jana frigo ya gashi na fubala gashi la utagashi la pishia anu mafuba mada wafanya watowe ebute ya gas wakati ya unda nyumba ya dari wala tamu ngono alafu mimi unuma vutwa maya unuma vutama tizalo baba ni mitiju chunga haukanya parogula na somba nenda na yeye mitiju chunga waba na Mwenyezi Mungu apatikesha simashikabo kawele majina elabo tasi donc wangu nzoni sekae maana ulio mkina hivu ukao ngo amini kwa weni kwa direction hamba hanu hauvote wa deputy armale bavulinu ngujo shinda ustamini haukaizo pia uzienshi iro ya hao ikansi ngawe na twama donc yabo NCC jini hena mnaino kaimana umsajaja tosa na salamu do za hanyu watukufanzani mlunga matangazo zeda kaza hatuna zenda na kule mwana nyasi gari njao harume made yararo inti hambu yinu bande usawi satama kakabati sura ketina sura ibani ingabo mwana yapangwa ujokorenga badia muwa eda ula koloneli azala sumani karoha yabo hadungwa ni mwana nyasi pesi la hambu burani hamidu ngabo mzee wa hatu gouverneur mzamani Mohamed Abdul Wahab iwanru wa wapanga wanru banga bondo jodinga releve au hambu ngejo karma umisi ni makati chao mimi ngamfikiri lo suala lo suala mwanama mimi ngamfikiri ukaya Burhani nge aula hapanga ani mtwenda hawo mpango amabonge aula ukaya amfikiruka wo hasa hao nombabi wo yutongwana damu zerohozi baba iha mapesa hao no mapesa ewa hauka wode udanganywa wanadamu ila ne mwanadamu yaeshi hata yatimizi mahamengo mine wodo sukado kwa la kile za gari ndo kababo ewa alafu wongo fikiri hata iwono ziani ngilo vidi kaja johima bahizi haukaze ngujirongozo bwazingaro sukani ngono na kujirongoza ndo kababo ya mgonelewa naam alafu mfikiru Burhani njamba kana ushida pa ipande shanya bahanu shamfikiru kaya hajo shindari wasulishe
hajoshinda yaliwasulishe haukangu ono minga mjua wenji mimi ndezila baka sitolo leje dingoni naam Abdullah Amado tangu joza ayo singari ngujozamba naam mimi ze arudi ali hanuliangizo abataminjaziwa hangabo konga mhulizo wanzani wangu haukantsona kanga mjo kaula na ndoni na mbambani ngyo bana yabo bantu ba mempa 30 minutes tamu ngono amfikiruka yongyo kairi ne mwanadamu mkurani asima ho hula plus undoni ya kenti hula ngeo jododo jungani tamu ngono Hamidu amfikiri haisange namba ukinavu ya ho wantu wajebanu we mwanama mjwaezi no kinavu katina raha mana hindi ha yakana hindi ashagena ngena fierté ya hahe ngena msomo wa hahe ngena olade mndu ya amhambio uka olade mndu ya voto wa waziri yani kwa waziri wa affaires étrangères wakati kati Johar al-Muadi ngabo wakati yenda ka commander passeport zila za rujizila Mohamed Abdul Wahhab rais wa shesi wa shangazi jam zamani mtukufu bahema pesa ya baki wakati ka ministre des affaires étrangères hayarejeza Harmai Dauda izona mdo sto shahidi wansi kubali vanunga boendu shambao rambari la mji wa shingazija wa barini mimi vanu vahendu shambao mavumba ewa ndauka kangwa nzo kazi wandu bafutamu masoju we ufanya action ilwana da mwakubali ukairo hoi kinaya mimi upando wa hangu sabu ngono minga fikiru kama nadamu yasoma ujikubali ukahasomo sabu ngono leo yaje ahunda ukaya ngamanzo ntwarwa mgala yabo mndu subuti hamba ukaya mimi nzuhucha olamdu wa urefize hiri yankiwa hakaulati mu yarefize no ili ya garde ila no utosama Burhani harma wa rikaudo na hansi banu ngoni soka mtukufoi ani wondo mika otama ka hajo wewe olagina bakina vumbabi umanama harunuguro ni so wakati zingale zidarazahe watoto akauno pia harenge wakafanya hasi ewa na dalili ya majumba ikawa hayafanya wala na vene echirhoza denema ilo haruma lezalambulila yaratiwa yola ihemaruku hamaila haundie mwanamchwahe na mbaba hahe ngabe ko tekniki ya Muhammad Abdul Wahhab yaiwa hatena zona mbao zila zikaulazimu wandu aploezi twa hunu replace tutapia no na wasome bala shazila nosuka minga mbayo bamitile nafanya bali kula ujo parofanya na ukababo kufanyeza ula afanya warenga otimizi na ukababo baundo kweli bangari jiwa wali swali ya waemba mudiria ila bala wala za mudiria haukuwa na watala kwa jatrene yani sasa ni mwamecheki joka shindi sonzo na ndapia ndakaba yukeja joshinda ndakaba bali zila toka uladi muzibulwa watoto waso mbaiza hazi za utongwa baishe marunku ndakaba chatutwaze balbal ila Burhani wa shemwana mchwahe ikutona ula bataula ila Burhani kaja shemwana mchwahe ila kaja shomja singani de hambu yabo siswa baba rango garendo haruma danamila wamitiwenze ifumbulwa bumwana ma sababu ifanya shamba mwambio siifanya wandu wali shawallahi ikana ngosukuna ifanya waparonana tajoho haudagla haukandalasi hauna kansiso fahana zabarenti no ntiarumo pande huo mda ukababo sopa lo huo memtojo kekanja kana ifanya utifanya wallahi kanga mda jon tantata harumo yangu inu ano kanja jubuli mda harumo tantata mda kawa konga mjeli yewashiu yone mbali wafanya bio bayi de aferi yo bayi mda kababo chakatina toka satena kabati activity ya satena mda kababo tamweshio ngami mbambani yabo mitaba tana mwende hiyo nonku kutsona mwananyasi kutsona ukaya abo bahi ndizo hambuye mahajao hiyo maana ngabo 20 maana Muhammad Daula a changé constitution ukaya vanu na 2029 ngusobonsi yezi endenzwani afanye mahakume yezi 2040 tindi ninge joenda hata 2050 kenzwa donc on sokale jira la hambu wajoka za pazi hao banumba yabonga ngondo atahe kazi la hao uje uwekeze enti hambu hao yonde maana unja harme po sabakano godiyo sikatujawa mapesa katujawa mapesa na mimi ngamlabiyo wanada mwandungao hawa wallahi ndo bwana Mwenyezi Mungu akanti emrujo traffic wakati jo kwa plus ukaya tirege salary ngamto banki yangu na jata polisi jendenge uparwa nezi ngo johenda wenda utaweza fikira zao kuna wenda habandu sambao
tijoelana tuweze fikira sheka katulungwa yabo mtolejezi ujo demission tujo demission manem rapport demission huno ndo marais mawaziri wa hili marehemu Sedali Kemal na ngabo wasaya ama wasati mduaza ewa yo uyansi clear tujo demission shaula c'est normal Sedali Kemal ola prince ola mriaona ola mrero yakura ewa ndezi mwambao wewe bwana ola mrero yakura na ukabaho mrero yakura c'est normal inarelewana yabo marhaba menji watu kufanzani la hawa komori kanga wena wasio wa mwiso ujorengo za lejera la hambu ikaomyomba isiwa dakika 5 utowe hizo wa diwaza rihise ompango watu sauhisa wewe mimi nakibwalimu yini mjini babani hambu ani tijohanzani ni wanama mlio hamwe rejo ya hambu rishilizane rifanye haini za ufanya ili rudire rejeze ila hambu ya hale ya kaya hauke hambu isa fiti shozioni zile za hemlozi na ukababu haukaya si ujire maifuba ai aliswali si ujire maifuba johari si ujire maifuba azali shanga si ya zero na mwone si wanru wakati ya mshe Marceli mguna mlazevamba jema omsiruo pare ya kahwenda le kontike la kaulima obwanu yabo wandu wado shemeza ukana mjema waregezi nkudu hata mbanzia utofu sabu hata liho msiruni renda dofanya le dima zenza zilazifu mwanda shongo dunda izo kizonda muna ukababo kaziti naam lewe inu ala hakika mriale kurani ya mkanga wode ubalo mnyando vi ikazwa mitanu halal majana mane yue hambu mwanya dhoma na mwini le kontike sabu ngono hauka baraka pia Mwenyezi Mungu akari nkauka mfaransa haini bahanu wakauja pempinieri yawe ikauja walo hamburangu ngeje tabazo haru mwengazija sabu ngono leo ngasi rihadama karitina hata wala mwalina sabu ngono bahi karangalia kwezi raisi wa hedaula nanyu andumruma we komorinu emano tablo wa he hambu mlo haru mwesiasa inu mwaritinemba pare ya jola wabolo kitaju ya mtuje yabo hata wasuli kurani ya mkanga nora norejere hayo he magari renda relimate masiure sazatu ona ukababo itusoka bahi ba mapesa moyo mjili ya omochirankani ya utia hanyu akayo tulo mshara hanyu wallahi yoto hisabe tina kamchua nitore jema maskini izonga mjuao au karwa unowenchi wandu wala mapesa heda ulainu rozensatu na mono aname dabdala heli walio onda ukababo wala akaza bahanu wadu asio unikao wananyasi wa hambu rangu ma directeur rangu ma notable mais bien sûr kutufanya appel ya wandu wa mashababi wajuhudunga harma fikra zao zim mimi rantu wa shangaza ewa mashababi no keti wadoshili yaze noko esazo huja shati tembwiri tabu ngawa na combien de mois bonze ya taujo huja ngamo nafanye mois et demi inshallah amwe nasinye ze papiers za lettres zangu ndejeba inshallah tabu ngono ishode shinibe hawo marhaba ngamjo hautahari hundenzia mimi dehila natuheleza mimi kawano lukaya premier minister ajuena haini tia komori ngwanerea mndu wako eli wa ukaya hujubala rais ridore tombolabo rambezo rifanya hasonti pia ngawa premier nji utie candidature harmale jiralinu usindani udepite bila shaka nehita bila shaka marhaba nehita bila shaka marhaba watukufu wanzani mnunga matangazo ya hele dao la Tropic FM zidakikarani kiwa na ile dao zihisa mwishia na kib alimwinyi mtukufu ngoni mwana wa Komor wa hele jira kula hambu ikamio batini siwa mwishie misomo ya yafanya mwishaze barnamaji kaundizo yeye ya balia hakika mrungoni sokaya ngena usiu na usiu huo ngubalo amani na usiu huo ngubalo khair na usiu huo ngutaishio lejera la hambu mimu de Komor ngena vision makatire nda ogarjo hona na sinabe idhinillah ekatindasi wanroji amma kanza jabwe ouverture yahe hosoniwa ye Tropic FM la station du soleil kao hayele habanu kaya mingoni mazemba wazidu kwao zishili wao wakati wasaya wailalika mwana nyasi ngari shukuri yao marhaba meja sana marhaba